Yes, sanibonani. Ngifisa sifundisane i-French defense ngesiZulu. I-defense right kakhulu mawudlala nomuntu especially mawuzodlala nomuntu othanda ukudlala u-E4. Wena mayidlala umuntu u-E4 wena udlala u-E6. Ulindele ukuthi uzodlala u-D5. La kubukeka ngazathi mawusabuka ngathi unikaza u-white i-center because uzokwazi ukudlala amaphona amabili noma adlala i-knight. Kuningi okungenziwa u-white la kule game le. Kodwa ke into engifisa uyi-understand noma uyifunde ukuthi la i-French defense iyadlaleka imnandi kakhulu. Uzobona la ukuthi angadlala amaphona amabili noma adlala i-knight nalapho kusabukeka ngazathi une-control kwi-center. Kodwa usazoqhubeka noma ngabe udlala iphi move udlale u-D5. La unama options amaningi because u-attacker le pawn yakhe angakwazi ukuthi adlele ya pawn yakho noma ay-defend. So ngifuna sibuke kakhulu la ezodlala amaphone amabili bese ayayiphusha ngoba angakwazi ukuyidla mayithanda. Kodwa mayiphusha wena fanele wazi ukuthi every time mayiphusha le pawn wena uzodlala u-C5 immediately mayiqeda kudlala ukuphusha ipawn ngoba uyabona le pawn engaphambili isi strong manje ivikelwe ile ngemuva. So si-attacker le ngemuva ukuze sithole le ngaphambili. I-bishop yakho ibuke engekwazi ukuphuma la kuyaye kuthiwa i-French bishop le ngoba i-bishop embi ayikwazi ukuphuma kodwa ipawn esifuna ile ngemuva ukuze sithole ngaphambili. So la uthi wena ngizoyidla le pawn yakho uzothola ukuthi ama-opponent amaningi azoyidefenda le pawn enzela ukuthi mawuyidla usesene pawn lapha strong. Siyaqhubeka si-attacker ngoba sifuna le pawn engaphambili kodwa ivikelwe ngemuva sizodla leyana kodwa ngoba okwamanje masidla uzodla naye sidlala i-knight adlala i-knight ukhipha i-queen usa-attacker khona laphana ufuna leya pawn. Unama options amaningi angawenza la uma obviously edla uzoshaya ngebishop uzobu right mayedlile lapho kodwa isikhathi esiningi uzothola ukuthi i-opponent yakhe izodlala ibishop yayo ifaye ku-D mayibeke lapha ibishop ungalingi udlele pawn ngoba kune trap la mawuthi uyabuka la uzodla udle afake ibishop yakhe lapha athi check usuluza iqueen negame usuyiluzile. Okay uzothola ukuthi kodwa i-opponent ngeke izidlale le opening izothatha ibishop yayo ibeke lapha kulokhoze la ibishop yakho ku right ukuthi uyibeke ngapha udefend. Uzothola ukuthi i-opponent uzobeka ibishop yakhe lapha ku E2. Alright mayidlale kanje uqhubeka nje na udevelop kodwa into efanele uyi-understand ukuthi la into esifunayo ile yaphone besilokho sithi attack. So ungadlala i-knight yakho uyibeke ku H6 noma uyibeke ku E ukuze ukwazi ukuthi iyofika lapha ku F yabo. So lazi iziningi indlela ongazenza ukuze as-attack le pawn le ngiyiveza lapha. Alright kubukeka ngathi mawuyibeka lapho uzoyishaya ngebishop le pawn kodwa mayike washaya uzobona ukuthi le pawn yakhe ebivikelwe ibishop isi weak nawo wonke lamapawn engizowa indicator lawa amapawn wonke azoba weak makhamba isikhathi because black bishop akasenayo. Alright no G5 la mawuthi ubheka u-G5 ungakwazi ukufaka irook yakho u-attack le pawn nalapho ungaphinda ubeke irook uphinde uyibeke u-attack le pawn ebesifuna vele. Alright kuyenzeka ukuthi ama-opponent akho amaningi ngeke azayithathe leya bishop uma leya knight uma engayithathanga usuyangikwazi ukuthi uyimaneuver uyibeke lapha udle ubeke siyabona sunamaphisi amathathu attack le pawn. Okay asibuyele emuva kancane sithi kubuyele emuva kancane. Alright uma uyibeka la i-knight angadla lapha no-opponent ngeke usakwazi ushaya ngebishop sungokumele uthathe ngequeen kodwa isikhathi esiningi ngiyangithanda ukuthi mina siyise ku-C7 iqueen ungayidli le pawn attack le pawn ebesifuna kwasekuqaleni le sithi strong and ayikho indlela angakwazi ukuvikela ngayo le pawn leya uzoyithatha nje eventually. Ekufanele uku-understand nje i-French ukuthi idlalwa kanjani. The first move into engiyifundisayo la i-opening i-middle game ke sobuye siyibhenge la nala uya-defend uya-develop ukhipha ama-bishop akho ukhipha i-knight ucastle ungakhasela kwa-king side noma ka-queen side but ke uma ngabe igame kanje ngiyangithanda kodwa khona enye move le yokudlala F6 angiyithandi sisi ngoba ivula leya diagonal leya angazi ngesizulu ngizothini asiyekeni sobuye siyikhabe ngelinye ilanga. Alright engifisa nje sikubuke ukuthi maye ngathatha ke manje exchange la ukuthi uyidlele ipawn yakho la ibe yavuleleka igame angapush ipawn la attack le pawn yakhe center na udevelop nje iba igame right kanje. Kuningi ke futhi okungenzeka la uthola ukuthi sometimes akadlanga noma adle bese uthola ukuthi uzodlala i-knight udlala i-knight nawe udevelop ibishop ucastle ku-queen side
noma ukhiphe le knight yakho uqala ngebishop adlale kanje, ukhiphe ibishop bese wena mayikhasela udlala iknight, wenzela ukuthi mayifaka irook lapha kungabi no check. Usuyakwazi ukuthi ukhiphe ibishop, ukhiphe iqueen bese uphusha amaphoni wakho attacker i-king side because yena usekhaselile, wena uzokhasela ngapha kwi-queen side. Alright, ngifisa ukuthi ngisheshe guys. Ibishop angifuni ivideo ibe yinto. Ungaphinda udlale kanje ukhasele. Iyabhora ke kodwa ma udlale kanje igcina igame ebhorayo. Kodwa kuyadlaleka kanje. Kwesinye isikhathi uzothola ukuthi opponent yakhe idlile kanje. Kodwa yena mayiseqhubeka adevelop i-knight yabo, uthola ukuthi i-knight yakhe ngaba ku C noma ibe ku D, ngaba ku C3 noma ibe ku D. Ku-D2 thola ukuthi uyibeka kanje i-knight yakhe, yabo akadlanga wavele wadlala i-knight. La une-option yokuthi udle, kodwa isikhathi esiningi ngithanda ukudlala i-knight. Uma ngabe phusha uthola ukuthi sengiyakwazi ukuthi ngiphinde ngibuye ngidlale kanje, yabo. La angenza futhi kanje, uphushe le pawn eku C5 mangabe edlala amapawn awu-3 kanje, push isipawn eku C5 cishe kufana nalokho besikwenza, uyedevelop ukhasele ukhiphe lama pawn akho attack ngale kulokhuza. But into efanele oyibalekile ngeFrench lama move awu2 oqala, la uzophina i-knight, uyazi ukuthi ma uyiphinile i-knight le pawn isiba weak, asengayiphusha noma udlala i-knight yakho iba interesting kanjalo. Alright, ngifisa ivideo ibe yinde. Futhi uma ngabe edlale kanje angangadla umuntu, yabo. Thola ukuthi udlala i-knight nje kuqala. Uma idlale kanje uyayidla i-knight. Uma emva kwalokho uma udle ngale knight usungakwazi ukudevelop, ufuna ukubeka i-knight yakho la, kodwa fanele uqale ngale ngapha, yabo. Ufuna uqale ngale bese ke ukhipha le, ukuze mangabe edla uyazi ukuthi usayibuyisela i-knight yakho, udevelop i-bishop, ukhiphe le bishop e-straw e-weak, ushaye lapha u-attack lapha. And kukhona enye move futhi athi ngibona uthola ukuthi esikhundleni sokuthi uqale ngelokhuza uqala ngebishop bese uyithatha uyibekela amayidlala knight, uphinde ukhiphe le bishop e-weak uyishintshisane ngayo, not really ukuthi uyaphisana but uyashintshisana, yabo. Then iba solid kanje, usudlala i-knight ukhiphe ibishop usuyakhasela, yabo. Iqueen yakho ibeka laphana, iba right na kanje. Uma ngabe kokunye uzothola ukuthi u-opponent into fanele uyikhumbule ukuthi le bishop le hayi ukuthi kuphoqelekile ukuyidlala kanje. Ungadlala i-knight uphinde udlala i-knight le ukhiphe le bishop ukwazi ukuthi uphinde ukhasele ngapha, yabo. So mayivulelekile kuba khona ama-options amaningi. Angadlala i-knight kanje, uyazi ukuthi mayidlala i-knight kanje uyadla immediate. Mayeke wadlala noma ungadlanga ungadlala i-knight le noma uphushe ngapha ku C5 u-attack le pawn ngemuva, yabo. Ungaphusha laphana attack le pawn ngemuva noma uphushe le ngapha ekuqaleni, wazi ukuthi uzophusha lama pawn attack i-king side yakhe, kuba ilokhuza esheshayo. Uzokwazi ukuthi mayikhipha le knight yakhe uyayi-attack uyayishaya. Alright, asibuyele emuva. Ngiyafisa ukuthi uma udlala i-French ama-moves okumele wakhumbula wokuqala yile ukuthi mangabe edlale u-E4 wena immediately uthatha u-E6, adlala i-knight uphushe, adlala i-knight la 2 knights, suke edlala i-2 knights lapho. Angeke siwakhave wonke bafowethu, amanye ngizowasheshisa because angifuni ivideo ibe inkulu kakhulu, ibe yinde kakhulu. Right, uphushe kabili udlala i-knight ukhasele, iyashesha kanjalo, uphinde uphushe la. Akunye sobuye sikukhave nje in detail. Uma ebeke wabeka iqueen awusakwazi ukuphusha le pawn ngoba ngeke ukwazi ukidla le pawn le. Sekume ungacrane, wazi ukuthi ufanele udepend ukuthi umuntu udlale kanjani. La mangabe edlala iqueen usungaphusha ipawn le ngapha ku C5 kuqala bese udlala i-knight or kuningi nje ongakwenza, yabo. Ungacrane kodwa i-chess ufuna uyi-understand, ungacrane. U-understand ama-moves nanokuthi kwenzekalani ngaleso sikhathi. Okay, okunye ngicela ukuthi si-like subscribe bese singakhohlwa ukushare. Ngizonibona mase ningibona nani, ngiyanithanda kakhulu, niqhubeke ni-share i-channel.